Reka tubahe ikaze muri benshi cyane aho muherereye muri hirya no hino ku migabane y'isi itandukanye. Twebwe aho turi murahazi ni muhira muri gakondo, aho tugiye kuganira n'abasaza bacu muzi bahora batuganiriza neza cyane. Kandi uyu musaza mwaramubonye abantu benshi kuri social media, yagiye agaragara cyane mu biterane byinshi hano Minembwe, aririmba atera abantu morale, avuga hejuru ya twigwaneho, ukuntu nawe ari twigwaneho kandi ari umusaza. Hanyuma tutabatindiye reka atwibwire kuko umuco wa Kinyamurenge bivuga, hanyuma aze kutubwira ndetse n'iyo yaturutse n'ukuntu yabaye mu ntambara za twigwaneho mu bihe bitandukanye. Uyu musaza wacu, reka twibwire rero tutabatindiye kugira ngo tubashe gukurikirana ikiganiro cyiwe. Urakoze, tugwaye ikaze kandi musaza. Murakoze namwe murakoze cyane kugira ngo mutwumve muri aya masaha y'uyu munsi. Turi hano ku kiganiro cya mwene data wadusize witwa John Ise Bitito, niho turi ahantu hitwa Irundu. Twateranye turi benshi, twari kumwe n'ingabo z'igihugu nziza dukunda Imana yaduhaye nk'impano. Mukoze neza kumbaza aya makuru. Izina ryanje nitwa Sira Rurema, ntuye ku Ndondo ahantu hitwa mu Kinyoni, ariko naricaye ntekereza katanya mikiri hano nza gufatikanya na bene data bahoze bamwe barwana abandi basenga. Numva ndashaka kuza ngo mbane n'abasenga. Yavuye mu Minembwe nibona ku manywa izuba riva, Imana yarakoze. None aho muri hose ndabatahije kandi mwegere mugiye kumva. Rero turatangirira uko twiswe twirwaneho. Intambara zarabaye zatangiye kera ku Banyamurenge, ariko reka duhera aho ngaho. Twahunze nari mu Mikenke, niho nari maze gushika, ndetse nari mpaye nkora kuri radiyo Mikenke, nari mpakoze nk'amezi nk'atatu. Ariko nyine turaterwa, baradutera turahunga. Tugeze ku Ndondo birakomeza, baraguma baradutera cyane. Twageze aho tuja nko guhaguruka ngo tugende, tumaze gukora bamaze kudukoranyiriza ahantu hamwe. Twari kuba Umugeti no kumuramza gusa niho twari tugeze, ni mu Kajembwe bakeya. Ariko rero tugiye kuzarenguka tugenda, Imana itwoherereza umugaba w'ingabo waraye utahiye igakangara. Turishima cyane cyane cyane. Mpitamwo kuvuga ko nanje nzakomezanya nabo, nabwiye ngo n'ubu ngubu turacari kumwe. Bakoze imirimo yabo bahoze baje gukora. Yatangiriye kuba Masata, twari turi kumwe nja kubataramira dufatikanya gusengera urugenzi bari bafite ruteye ubweba n'impungenge. Ariko bahagurutse mu kwezi kwa gatanu, ibigwaye kukuja kushira. Bahagurutse turi muri Pentecoste kuri Nyakirango, sinzabyibagirwa. Bagiye baca hakurya yanje yaho narindi, njewe sinasubiye kwishima mbaye mbabona. Numva umutima wanje urampamiriza ngo nimba bahashitse sinzotinda gushikayo. Bagiye kugira ibyumweru bibiri mba ndahashitse njenyine, nshoreye n'inka yanje njewe umusaza. Bashika kuri Nyamara, niho twatangizanyije nabo. Aba bantu benshi kugeza ku mugaba w'ingabo dufite none nitwe twahoze tumwakira, kuko twamusengeye hamwe na nyakwigendera. Nukuri yaraduhamagaye aratubwira ngo nituze dusengere abari mu rugenzi. Twari kumwe n'umuntu witwaga Papa n'abandi bose tubusengera umuntu bari mu nzira. Uyu mugaba w'ingabo dufite none uhagaze nka general, twari tuzi ko ari we, ariko aratubwira ngo nimusenge vuba abantu bari mu nzira bashike. Bashitse tubakira, twabategeye kuri Nyamara, twaririmbye indirimbo zo kubiyegereza mu itorero barabizi. N'abandi twari dusanganywe nababonye hano baserugaba n'abandi, abo bose twari turi kumwe. Bambaje ngo se kuba twirwaneho n'intambara niki? Icabiteye ni intambara kugira ngo tube. Noneho nabonye abana bahagurutse, ubwenge bwanje bujanka kure. Ndavuga ngo ese tuzaguma usigara inyuma? Ndavuga ngo nubwo ndashoboye, ariko icyo nshoboye nica amasengesho, nico nje gukora ndi kuri Nyamara. Twafatikanyije nabo, abandi bamwe babanga babahunga, ndetse kuko nemeje abasirikari benshi bagera kuri 46 nabatijemwo 13. Narabasengeye, twagiye muri Yorodani imvura ihayigwa. Izo nazo byari bije kuntesha agaciro ngo kuri ba Sepake ndabyanga. Ndavuga ngo ya turananira ngo turatandukana. Nababwira ngo sinoheba abana, njewe wemeje abana asubire mbasige se. Mbatwirwaneho
turabana mucama ntibazaga ibyo bakoraga byose n'inama nazibagamo bakicara ntibanirukanaga oya n'ubu ntibaza banirukana kuko baba bazi kuko turi kumwe 100%. Batangizanije bafite dukeya twasengeye ibintu muhaye mubona byaje hano, twabisengereye kuri Nyamara, Imana yaje kuzisohoreza hano biriya byose zirantwaro zose nini naratangaye Imana izisubiza. Twazisengereye kuri Nyamara sibyo guhisha, ubwa mbere ngitangira bahoze binanira kubivuga ariko bo barahwa baranzamura mu bitekerezo barankomeza, turazisengera amazina amwe narampaye navuga ngo Mana uzoduheze iyi ngiyi niyi nkagateusha bari bayirasha hano mu Minembwe tukaza tuyitegeraga turi kuri Nyamara turagira umugaba w'ingabo twari turi kumwe aravuga ngo nimusenge twarasenze ndababwira ngo none iyo tugiye gusengera kandi Imana izoyibaheze uzobibabaza barabizi, ndababwira ngo iriya mbundusi yarashwe niyihe, barambwira ngo yitwa Gateusha, ndababwira ngo Mana utaza wirengagiza ubwoko bwacu kandi ukaba waraduhaye isezerano ryo kuguma mu gihugu cyacu, uzompera abana Gateusha. Yarayibahaye barabifite si ibinyoma, yabahaye n'izindi baje kumbwira ngo zarukwerense n'ibindi kuko bimwe ndaba mbishinzwe nyine ariko baza kuzimbwira ngo dore bya bindi ibyo twasengeye zarabaye. Bari bavuze ngo bazagire amasasu menshi, barambwiye ngo bafite ayo burwanisha imyaka. Imana yarashubije cyo kuri iryo jambo, nimba mwumva narabaye twirwaneho, nafatikanyije n'abagahinda, nafatikanyije nabo kurara mu butayu, nafatikanyije nabo mu mabuye twicaye, nafatikanyije nabo ku manywa, nafatikanyije nabo nijoro twiyirije ubusa turasenga twese. Hari igihe nyine mwaze mwumva ngo na John yazaga aza nijoro, ubwo bazaga bavuga bati komera usenge abantu bagiye kugenda, bacaga mu rwisanku kubigoye. Imana yakoze ibitangaza umuntu atobasha gutahura, keka twicaranye nabo bonyine nibo twoza dusubiranamwe twavuga ngo iki ngiki wamunsi. Ubwo baza nijoro twasigaraga tubabaye, titwaryaga ntitwanywaga kugeza aho abandi bantu bose baje baradusanga tuja hepfo mu muhana, ariko nanone bakaza kumbwira bati turahagurutse haguruka usenge. Baja mu Rurambo batisenga, baja hehe twarasenze, twarabanye nabo twababaranye nabo, ariko zenda Imana izongeza kuco twasengeye tunezeranwe nabo. Iryo zina gabarizana ari twirwaneho riraguma riba twirwaneho twese tuyirimwo, nako twatangije bizatwirwaneho. Musaza wacu turagushimiye cyane, tubwira urugenzi rutoroshe n'ibyo mwagiye musengera mukaba mwarabigezeho ubu ngubu. None wavuye ku Ndondo ugiye kibageze Minembwe? Navuye ku Ndondo mu kwezi kwa kwanza, iyo minsi 21 y'ukwezi kwa kabiri birukana leta nacangwe birukana Katanyama nako nari mpari. None nawe waje kugwana? Nakubwiye ko nicaye ndavuga ngo nubwo njyewe ntazotora imbumbusi kandi nabo ntibonemerera, ariko ndavuga ngo nzofatikanya na bene data gusengera kiriya kintu. Twaragisengeye twiyirije ubusa hano, twagenza amajoro mu bitaramo, baraha mwirango, aya mazu yose barayavuyemo, turi kumwe n'abagore n'abana hariya hirya, twicara hasi turasenga. Imana idusubiza izuba riva, nubwo nyine badabuzura ariho bagendeye, ariko Imana yaradushubije, bahaguruka duhaye tubabona baragenda. Ibitangaza by'Imana twabonye tutazibaga. Imana yari yarabibabwiye ko bazagenda. Ndetse yari yaravuze ngo yari yaratubwiye ngo twimwirize ubusa naho kugenda ko ngo barayebere bwende. Byageze nk'ibyumweru 2 kuko twari mu ntambara dufite impungenge, ariko Imana yarabivuze ngo mwebwe nimupfe gusenga, kandi Imana yari yaravuze ngo biriya bahaye bazana ni ibyanyu. Ibyo byo twari tubizi ko ari kwivuga, ariko ngo wareba twazaga tureba uturanga uko bimeze tukayiburwa uko bizoba byacu, ariko Imana yarabiduhaye. Urakoze cyane. Hanyuma ugeze mu Minembwe, hari amagambo menshi bagikoresha uvuga kuko abanyaminembwe bashize umugayo. Okay, wabivuze n'uri Semahoro niwe nasanze bo yabivuze. Iwe yari niwe Semahoro niwe wabivuze, nasanze iwe muhungu wanje Semahoro arizo yavuze. Ndicara ndatekereza ndavuga ngo ntibaguma kuba twirwaneho gusa, ibwo Imana yabashubije bene uku, ndavuga ngo reka mbabatize irindi zina nibatwirwaneho. Iyi twirwaneho yo nayisobanuriye umukatanyama waririye wari wadusanze mu bijombo,
njya kumubwira ngo se uza amahana yatwirwaneho, arambwira ngo yaye, ndamubwira ngo twirwaneho ni kujipigania, ko twahamagaye FARDC iratunanira, tugeze aho ngaho abana bacu barahaguruka birwanaho, nta yindi ntego dufite. FARDC muduhindukirira mukaturwanirira mukaturwanaho mukatwirukanira ababanzi mukabubira abo duturanye bakareka tugaturana titwobana namwe, ariko ntibahoze babyumva kuko bahoze babona turabanze, ariko cari igihe c'Imana rero. Ndavugaga ngo reka tubatize twirwaneho, shaka ikintu kiza cemeza 100% ndakibura. Haba n'ibi bizamini vyaraye biciye ahangaha, timuzabona umwana uzemeza 100% muri Kongo, abo uzagenda cana byenda zogira 80 n'ibisago, ndabireba ndavuga ngo se nini kandi rwiza bibabereye. Ndavuga ngo kuba ari abana bacu ni 100%, nabicishije ahantu mu makutano, ndababaza ngo se aba bana se abana bacu, abantu baremera ngo ni 99 se batoya, ni 100 ni 100% gusa. Ndababwira nti aho ko twasengeye abatabazi tutaza Imana ihayizana, Imana ikaje kubazana ari abangaba, uko usaba abatabazi bo nsabacu, bati na abatabazi wabo naho ubugira kabiriga n'abatabazi bacu ni kuri 99 kandi noneho bo ndavuga ngo ni 100% ku majambo yabo yose ayo bahaye bakora. Zizi ndabona abasirikari barwana bamara bakikore nabakatanyamaga nabo bari mu kurwanira, ariko intumbi zabo gazo zibonekera hano, ariko abacu baza barwana kandi bakikorera intumbi kandi bakavura kandi bagasenga kandi bakabana n'abasivile bakabahagararaho, ni 100%. Ta jambo ryabo narimwe muzabona, usibye uwataye umurongo w'abanyamurenge. Uwataye umurongo w'abanyamurenge we nashaka zo bafate ngo ni 20 ntacu, ariko twebwe abanyamurenge turi kumwe nabo, turi inyuma yabo, bari mu murongo w'abanyamurenge. Twebwe hari abandi bataye umurongo. Oya ni kuvuga ngo keka wumva ko we byenda taho batekeri mu murongo iwe ntindi yo bibona, ariko twese abakiri mu murongo w'abanyamurenge ni 100% abantu bantu munakoze ku izina ryabo ni 100%. Muzocishe mu mahanga n'ahandi mubabwire ngo ni 100%. Niko Sira Rurema yababatije, yavuze ngo batije abana biwe, abuzukuru biwe, umubiri wanje turasa turangana, uwo banziza ntababeshe, uwo banziza ntababeshe, bapfuye 100%. Aho kandi nabo ko barapfa 100% hejuru yatwe, ndavuga ngo abo bana ni 100%. Umusaza wacu ufite nk'imyaka ingahe? Jewe mfite 76. 76. Imyaka myinshi kabisa. Imyaka myinshi. Ariko uracyari kumva ko ikintu cyo kwirwana ari cyiza. Bikomeye cyane, bikomeye, ndetse nkaba nkangurira bari hirya no hino abanyamurenge abasore, hari ikintu kiri mu kuduterera uko babaye bakeya, iryo niryo jambo nyamunini ribabujije kugera aho bugeze. Ariko abanyamurenge bari bose buzazuba ni burengerazuba iburyo n'ibumoso mu bihugu bitandukanye, uko bo kwikusanya none ukwezi kwa gatandatu kukaje gushira zenda twabonye abahungu 2000-3000. Mbabwiye ko ukwezi kwa karindwi koje gushira turamahoro, bakaza nabo nguko ababandi bahagaze. Yego ni bake ariko kandi si bake, kuko bahagaze nk'abagabo, kuko bahagaze nk'abarwanira isezerano, kuko bahagaze nk'abarwanira ubwoko bwabo, kuko bemeye bagahagarara mu murongo w'Imana. Muzeyo kuko utugiye kuko ufite imyaka 76. Mwagize imyaka myinshi mu Rwanda n'abapfuye n'ababere. Bahereye kera Muhammad bakijabuka. Se ibo namwe nibandi bashoboye urugamba cyane. No, ntabwo baradutsinda. Usibye ngo kuri Mahina nibyo nzanumva baramuhunze. Abantu muza mwumva hari hirya Rurenge ngo ni kwa Bigimba, nico gihe bavuye Rurenge, abo bagabo babasinzira bava iriya imurenge bahunga umuntu witwa Nyamugira, yazagafa kumva bavuga ngo umwana karimo umukobwa mwiza, akavuga ngo nibaje kumumuzanira wo busaga, barahunga. Nico gihe bageye hari Rurenge, n'ubu ni kwa Bigimba, ni kwa Nyanzogeye, barahabaye iki ni igihugu cacu.
bivuye aho ngaho barazamuka barwana na za Gatare, bivuye aho ngaho barwanye n'Ababembe n'Abafurere kugeza aho bahuriye ku Kabara n'Abatwa baterana amacumu. Abandi bahuriye aha ngaha mu Cakira barimwo bari Gimbi, bararwana baratemagurana ndetse nabo bari baramukomerekeje, ariko kugeza aho babanesha Abatwa barahoha babana na Gimbi. Intambara yabo ihoraho iminsi myinshi cyane, ariko rero Imana igenda idufasha bagenda batsindwa bagenda gutsindwa. Ubu ngubu uko turabona ko tugiye kugera ku nsinzi rwose bitazosubira kongera ya burundu, batazongera kugaruka kubikora. Nimba hari bazogaruka bacecetse. Murakoze. Uzi kirimo ibiti by'imyimerere, kirimo amazi menshi, kirimo umuyaga uhuha neza. Numva mwebwe mwize ko iki gihugu arico kigemura imiyaga mu bindi bihugu, kikaba kigifite kwa kundi kwaco n'amarango n'imirambi. Turahinga tukeza tukorora bigashoboka, nuko Satani gihaye ibitera, ariko hari igihe tuzorora batakibishikiriye. Kabamba bwiye ngo mukangurira abantu bose bari hirya no hino kugira ngo batahe, nimwihute mutahe mu gihugu cabavyaye, kirabategereje uhereye Inganji ukageza kuri Ruvubu. Ico ni igihugu c'abasogokuru, ni igihugu cacu. Hariho umunsi nasenze abantu nabyo barabivuga, ndavuga ngo Mana uzatugeze no ku mivuri Rumenge yuhiriyeho imirari. Abantu batari no biracise rero, abantu batarajana n'abandi bantu. None urasenze ngo nasenze ngo uca kibuga ca Rumenge na ya mivuri yuhiriyeho Inganji tuzongere tuyuhirireho. Abagabo bamwe baravyumva. Nukuri tukaba tukeneye ko muza mukadusanga, hakaza abanyabwenge, hakaza abakomeye, hakaza abakobwa, hakaza baza guhinga kino gihugu n'abagikoreramwo amajambere. Turabizi, turabitegereje, tuzi kuko nimushika muzahindura kino gihugu cacu mukagiteza imbere. Turabirangariye cyane, turangariye amamodoka, turangariye n'imiduga, turangariye n'inka zikamwa amata menshi. Murakoze kuzobizana mukabidukorera tugihari bana bacu bavandimwe, kugira ngo turabaramukije cyane. Muzatashye abazumva bose ndabatahije, nukuri ndabatahije. Bene data nibasubira kongera tuzashaka indirimbo batangaje na gatatu iri none nkaba basabye ngo muzampeza akanya turirimba indirimbo hariya kwa Mujanama yo kuramusa bene data aho bibazo baba ari hose, kugira ngo dukore imirimo. Urakoze nawe ndagushimiye, ubantahirize rero. Barakoze, bakomeze badufashe, bakomeze begera abapfakazi, bakomeze begera imfubyi n'abasaza nkatwe, natwe turiho. Murakoze cyane umusaza wacu, turagushimiye cyane natwe.